eti Germaninka so eti we are prophet we are apostle we are pastor we are wine this will be your boni a wa kan samato so ya so atase se ya pa o obi kan sam gu so a wonya ya ya na so onye gay ya yesi chinchi wo so onye gay ya so na otofo ho ewi a udi nukre obi a ufiri nyankopon ho no ya nyame asomo no wo ne edi bediu wo ne nipa de be yaw wo ne nipa be kan gu so yes because Christ ya kan GH Ghana wahala jumedie ena ebre asose munua ba ekwesi kapa ena nso mede ebebe somo na abusuafo nioma bi ekoso ewo oman mu a ehu ebehia pa se yebesi ehu enkonwa na ya twetwe ehu enkomo ni nyina eye sofo panyi a woda ye Glorious Word Church International Mature Reverend Isaac Owusu Bempa na ya papa mu abunim se wo yobi a Ghana fo dodo na ebu no dodo na just wo mudi ni die ema no se the Bible kraka se yemfa de ni die ma de ni die se no mudi ni die ema no enam ne nkomhye ne nsam a woka ebim na so video bi circulate around that just papa yi ebra wo ye onu obi kasa eba no se ye fan se bia deliverance mu no wo gina free mpokyire ne ho kwani bam no wo ka kasa bia wo dome enkrofobia na chese wo mo aye no eye bone metre eye osofo apia adodo na ni se biblical ene ebiem nso so obotan abrante no betena eye na 2TV ekeka eye ensem no na ebusuafo mo man kohwe video ne ba ye beto ansem no eso se ye bodua na nto mra no a duabo na nyawo enyina so mpa ebo ho ano hyiche duabo abrante na ode to me so se me se me man 250 million na me na ye gay me di abufuo kan asem bi ni nakedness ebeda abonten enwie yo hwe se wa ma me bunkotojo o manim obewu ti se kanaman aboa dog kanaman now that ebe yo bia won na oni onye so nwuyo obe sofri bi wa asase we sesu a ansa no obewu pa jemu no na niema konani wa asase we sesu no san so kwa asamado a obe face de echa asase we sesu bi eni abrante na osema ko India akwakoji parrots sa boy no ka betwi afan susu omu mahunu sa wa asase we sesu ohu we obi anyame sa ono so ya eyensem bebre saudi asem beto me so akade amayo se me se me 350 million se me no be ye gay ade e me tan wa asase so kwa ne sa gay anko kan se makodi awumpa anka nhimi se gay mi gay sa boy no hu me di abuforu adem na me dome no ma mi amu se ma dome no me dome ni wiye ye no afena me ame bo me se na enje sa wosu nyina bo mo se mbam anche ena ni nakedness ebeda abonten na nya wa nakedness ebeda abonten ma wiase nyina hunu anim guase ben de chewi na ensan yo we no ati said e mo bobo ni ama first half ye nya nko second half sa boy no oh my god sa piano obe sofrin bia say yo nyame pa na frem yo osu bempa ade me ba asase we se so asa boy no hu obe sofama ahe be kakro be wi fom agin hu nyina na ntikrom abodam asa no wu afra asase so sa badu kobi ni nti no yesa na badu kobi no so de beto no enu so emai de beto no nyamai me nyo boni nti me nyame boni me account me kame tina me nka obi no me kan because me nim se me kan anye ti me fama se mouse me ntwa ntronto so me fama se mouse na emom me timbe bi na do asem ba me so a na me fa oni di obi kan
said ya make na blogger bi afa no dey to Facebook and say YouTube and come quote na come shirt ebusiafo mesanso emamo akwaba sronko ebiemo Apostle Ajuman Prempe asafo da no the Bible Church of God Serving the Word in Kanka so Tuba Junction nene dey meneno ebetwetwen enkomo Apostle mema wakwaba ya me dia nkomboko na me adom doni mo mba abonti me ho ye pa ederade ase mi amitimi hu se said ya wokasa no vimbo Apostle wakwa ye nyame ni pay me pese mi hu se so bi ya de ma ne timi hyewa ye wo boni bi wo ha ye de che ene ye wo boni bi wo ha ye mfa ncha na akuya me dase na me nshira na me ni kan enchia mo djuma ifui na me nshira mo pa mo masumdwie ene ahwefo atiefo wo munti ne yete ha afidie kesi so se de be ya obi a be hu na ekọ wurade fam ba ni pa asumdwie na me nshira mo nyina me chiama sorma na me yire me nyina me nshira mo yo akuya skapa Apostle obu sama sempa se boni ebi wo ha ye de che ebi won so aye mfa nche boni Nyankopon ko a ena boni bi wo ha wo mfa nche okay so ewo ayi mami mie Bible no problem na me mfa ayi Ewurade de no ento o my nti okay so because boni de Onyankopon ko na wo so tumi wo di ase na ye Matthew chapter 12 no eno na making kind na nyina yetie verse Matthew 12 verse 31 okay so wasi wenti me semo se wo de bone ni abususam nyina ebe firi nipa okay na honhom abususam die won fam firi nipa okay na de obeka satia onipa ba no wo de be firi no na de obeka satia honhom konkron no die won fam firi no ewiase ha ene ewiase a ebeba no okay so oye boni bi ho a Yakopon oso obi obeka satia honhom konkron no eno die onfa nchewo na onu Yesu kura no sa wo kasetia no a Onyankopon betumi bi achewo okay ampanso se Yesu ba asasi so no aniba bebere kasetia no the day bi so abodam bi so ohumone John chapter 10 verse 20 sa no mo ka kire no so ohumone wa abodam obi a ayi ohumone no abodam de kasetia be ne sei so atemdidie be ne sei okay so bi so ye dwaman ba ni sebebre won fi obi a wo sew kasetia no a wudidi na temo a wo de beche eno wa makin ka kire o Bible na so ma yeti asese Nyankopon so wo boyen se ne ye oboyen se ni subani ne nseso enti na sa oboyen se ni subani nseso na that means so ono so no se wotimi de bone ne ebi che no mfa bi enche de anipa nso so betimi de bi ache wontimi mfa bi nche mpese mente ho na se ma me kire wase won se Onyankopon no onye ni pase yen okay obo onipa e woni subani se ono Onyankopon nseso what you say but onye ni pase yen okay okay John 4 verse 24 na o say Onyankopon ye honhom eti obi a opese osore no e say osom honhom ni nokorem and God is a spirit okay but our form to say nipa okay and no stress no ode ye yen eti ye de na ordinate na nwere yen Onyankopon ye obi na bo no o ye spirit and difference wo mu no okay enti ono de o say ne honhom ne de wo kasetia no a onfa nchawo asase we so eni wiase ye beba no mu so tiase na ayi de osofo Apostle ye ba ho no ye de ntia me buta wo sa ensem we nyina ye de
Reverend Isaac Owusu Bempa wo kan ye mm ye nua bema osofo apia dodo na nim ne se biblical okay what the betu just say Reverend Owusu Bempa ofa no sika almost 35,000 Ghana cedis say one no enda that was gay bema ne ma nhie bema ne mema nhie mu biblical no nsem odi atu edwa eno no say Reverend Owusu Bempa ofa say sika popudro no say wonje nanka wone no enda na no na anye sika do say 35,000 Ghana cedis na no na 350 million sika no eno na Reverend Owusu Bempa ne boanyo so a chese wono so aba abonti aba be kasa wo kire mu se ye nua be me se video no moteye se an wo be bodam obewu te se kraman na obe bodam obe bre ansana wawu sofo awe nya minipa wo kasa nkrofo ti so bitimi ya ade ma ne show to that extent that wasa wo ba abonten ebebe kasa enum nsem we wo abonten so obi a enti bia na akwes kapa won samona obi samno very 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 important ahonya is also for the number 1 nyankopon ni wasase so the sofo bia no ese udi Bible mraso udi Bible kwan so go nyankopon wa yehye bibia ho am first Timothy chapter 3 verse 1 wo sofo o pa adwuma obi o pa sofo dwuma no wa pa adwuma papa na de se osofo no se wonya no ho wese so what you say emie nya no ho asem nkan o yire ba akukun chese qualities no yankopon o de gu ho ama to sofo obi no wo be ye yankopon dwuma de a ese o de ye dwuma so ho na so obi ye obone edi watem kan nsem gu so miamva nto so emane nya ho ana se eni uso hwe yenko Bible okay yenko ti Romans chapter 12 verse 17 down was it monfa bone intua obiara bone ka mon na nwene enema fe nipa nyina anim se betumi a monfa mu de muni nipa nyina entena asomdwem na adofo montoto mo ho wihe na emom munyai ma onyankopon abufuo na watwero se me na awereto wo me miara metua ka awurade na okansa indi se komumpo di utamvu a manaduane ni se sukom di na baninsuo no hwe wo se bone ese utumi di bone che yes bone bi ho a nyese nipa so bone wo di me mfa nche bone wo di me di beche no yame se bone bi a edi wo so wo di che so ti ase aha edi mami samfa nko Romans Proverbs okay. Aha mebusem etre aduonu nan entishemu aduonu nkron Proverbs 24 verse 29 enkase se oye me no sara ena meye no okay metua no de wayo me no so ka so o se so de boni tua boni ka okay o Bible na ka o enyem na me turo yo me ya printing press akuya sikapa apostle me ya printing press Bible no me na me turo enyo na turo asem na wo mu no eye hwan asem eye nyina ye dia enti Solomon no bo ni tirim ka sa asem na na Paul no bo ni tirim ka nsem na na debi onipa ne bo ni tirim nyankopon honhom na de wo mu turo asa asem no se obi ayem boni ntimi so ye ne bi atua ka se o ye me sa na me so me ye no debi okay eti jamani nka so eti we are prophet we are apostle we are pastor we are hwan ne so bi ye boni a wa kan sema to so ya so atase se ya pa o aha obi kan sema gu so a wonye ya ya na so onye ge ya ye se chinchin aha wo so onye ge ya so na osofo ho ewu ya udi nukre obi a ufiri nyankopon ho no ye nyame asoma no woni edi bediu woni nipa de be yew okay woni nipa be kan gu so yes because Christ ya kan che pray say onu no we kasa
uka said di na tem kan won sam kra na ye be chewo na won gongo ne yemfa nchewo enti boni bia no utumi di change pa ma ne yeye 100%. Enti owusu be mpa wonya ama ne nka ehu hia hwe se o tie ni ya Matthew chapter 5 no verse 11 and 12 no papa yesusu e kan se enhira ne mo se wo yam no wotan na me di nti odi atoro e kan samboni biara egum so na momo ni nye na mo ho nsepem na mo wo akatua kese pa wo soro ahemam na saara ne yede ye difo no a wo mu di ka ne nyina awurade awi asem no kan papa yesu akan wie wo se e basa na nsem si a owusu bensa sorry owusu bempa enkrofo ka gu so no mo ni nye anu se mo ni je feel happy because papa yesu say e ma wira ho nkodi de obi atam enko ye ne boni bia ntua ka wo se wo ni nye na ho nsepel na wo akatua kese wo soro ahemam se enkrofo ka ho nsam na ensem ni nimu ni e ka gu so why say wo ga se nipa no wo dome no waye say eti wo mva nche no wo mva moni nche no apostle enye no krapo owie ye no eye wo botan abrantie ya wo no so no ye okoto ni o ma wo ba na tu bebe kasa ye wo no so de nsem bi ebebe to wo no se eye prophet Owusu Bempei ebiem otu kwan ko Nigeria kro bi so se a che se oko India sorry so oko India o travel eko India so wo kwa gitumi no so no Reverend Owusu Bempei ete ye omni ya na tukokum no so ene wo sane ebi edi egu ne so ka che ne se wo no krampo de ene o jai ka kwanhia ene bebe ye den ebebe abeto no ka kwanhia mum ene beto no na wo no obewu owuya ya like ase enoma wo mo eka ede kire no ewoni mu unhu ne se Reverend Owusu Bempei na ase wo pe wo mo aka bibi o na nsem we ban na wagina so yi ni yem ede yesa akwe medasi ami nshira hwe oh nyame adwuma no yakoduru awiye bre okay oh akoduru apuna no awurade ya aba okay so ti ase okay enti no ensem bebere besisi but mama nkan kire ose wo ye osofo wo ye nyame nipa wo se wo ye nyame nipa o prophesy okay oh Ghana so many people knows you anameboa no crepa bebere nim no ene awurade kan kire ose ye kan sem gu so a eno kra na mo ninye ante se meti wasi ya Reverend Owusu Bempei na kwa ye se Bible no won kan mu enimu onimu papa okay media sa na meka kire wo onimu papa se onimu ena nsem ya bone hu fa church won nsem am yi eba every Bible mu pie ka se o kana ntum na de okoso yi odwuma so hu enti wo de hwe Matthew 18:21 and 22 no ena Peter ban nchen ebe sin se awurade empra he ena menua efom me a memfamfiri no enkosi empranson ana Yesu ka kire ne se mensew se enkosi empranson na emmom empre aduoson ahodo enson Peter ne buza papa Yesu so bi ye bone a mfanche ne empra dodo sen na Peter no say me 7 times ana no papa Yesu David mi kan tell say enkosi 7 times bia na emmom 7 times 70 that's how 70 times 7 I say 490 times yeah ubetuma twa book mu da bia sa untimi ntu da on ne je ni nyan say jamaninka fa boni ni channel de wa ye nyina no jamaninka okay enti ye ne binim ka say nyamso ma edin no so ebi say nyamso de adi o ne den ne say ne den ne say wo ntimi fa we boni ya wurade say fa channel o fa nche wako India wonko ho obi so wako wonko ye boni bi obi so wako akoye ena na asem bi ka che me wo ka bibia to me so a me nye ade na me nye ye no wo ka de to me so a en hame
and come court to clan come say now wow winning pefe sa dia ye kan enya no kre enso nkrofo asomu omu gidie nyina like omu nyina atwen san like omu ankomu wa reshumu oso say oh so for ide ofri nyame o say ni say ena mo nsam aya kan nyina afi no na like aso omu etwe omu ho de afi wa hu ne say o ka we e de defend no ho amaga fo hu say de omu de tu ne so no enye no kre because ebia na o ka say oh ye jama nyame a ebia na ebe cheze de dodo na ye kan say nyame o fa ne bo won to ne ntem enti wo ka we ya say de be ye be magana fo nso so ayeden ehunu say de ye wo mo ka to ne so no enye no kre na say o perfect mu ni panim nti ana say ayi John chapter 12 verse 43 no ewurade say o panim animunyam ese Nyankopon animunyam enti say asem we ayi we na aba na sa no na say no so ka bi e ma ne followers ana say supporters na sorry ma enyina ehunu say on this okay so okay enti o kan sa but let me ask a question efa ono owusu ben pa ho no enti ono no Nyankopon djuma ene wo ye ana say nipa wo Ghana eni wiase adwuma no wo ye Nyankopon de dem busa sa ne say me be kirem okay say wo me busa de wo ntimi nya no wo ya no message me ya no enti de me ba kire ne say Nyankopon djuma ena wo ye wo nye nipa adwuma okay wo di ase enti Nyankopon na say papa Yesu wo say enhira no so odidi watam o cancer boni biara go so midinti obedi watam anye de emfata nyina na mo woni nye na wo katua kase wo soro ahemam afenso wo say boni obi oboni bebrebe sade ni a fa yeren fa che no Nyankopon duma na wo ya sa obetie de Kristo aka no oh yes obetie de Kristo aka no na wo ya wo say enipa ayi me supporters me followers eni wiase ebe hu se me ye prophet enti no me ka bibi e dia kire nipa no dia dome no mo bia hu se esa de no me nye wayo wunye yo bible na da ho Kristo wa kire de yen asofo se bibi eba yenye wo ti ase ade ti na wu san Yesu Kristo ho aye different thing de wo pe okay yen san go kromotie so ho mopo no correct awurade Yesu atwa kwan na to wa kire ensem no enti enyeme bi ho no ma divu ho no mo Ghana ha no homo ese ye divu akuku dam ye hunu ne ma ye hunu de ma te wo ye we ti Nyankopon pa sa ne Jeremia no ye uri ayi Paul ani Peter no mo mreso kinkai as ekosi revelation se omo kuku ntokwa didi wo mo atam keka nsem a sa nyamade ma we nyina nsi wo mo tam wo mo nyina ye adwuma no ba ko na ekro baby Acts 15 baby misunderstanding by here Acts chapter 15 enam DNA enema bi atetesem ne ade ena misunderstanding e ba wo mu enti misunderstanding ne ba here no ena ye pente kakra ena Peter sori gina he ena o kasa ya ena mu nyina ano joye obi aye din etie de Peter kan no say eno na eno kore eno mo fa no mo de adwuma eno misunderstanding kakra nya tem de die ni toko okay ti apostle o hwe eye ne nsem kaye se de wadome wo mo ka betwa fa bi no mo so bebre bi bebodam bi no ho nkro ne ba gise ni nyina no wo mo eba ne na se ansa ebebe panache wansa na yes cases no every wo mo so ugidi se ne nsem a na dome a wadome wo mo no ebetimi aye adwuma wo ma brabo so oh akwesika pa so wakwa ye nyame ni pay dey ebia na woka ye say na abofo nso asum na wo so de ye adwuma abofo ben be say mi wo say ne nsem a waka na ebetimi abofo ben ekosom abofo ben ekosom ha so na se mu ne ya onya abofo na ye ebia na ayi friends nipa na sem no kan no obotan de no ebia ye no kore okay ebi nso anya no kore okay ye nim okay eyo mu mienu asem meboana no kore enti woso obadumi obi a enya so o se wadumi awie wadumi awie wadumi nipa ni nyina awie a fine se Nyankopon ma ho kwan a ena eya adwuma okay okay ana wonte de me chena se Nyankopon ma ho kwan a ena eya adwuma because we Nyankopon nipa umbo nipa okay what you say enti so far as awurade aka se
ye be kan sem ogum so atoro be di egum so ne mo ni nye na ho nsapel me I don't understand our prophets today. The so-called prophets. Sana man you make this word now. I got because you have Bible in Yegma. Bible no so we go the Bible way. Yeah. And your Bible means something the Yegma. Now so for Woody. No prophet are we. And yeah, you pastor and no evangelist are Woody. And no the end never told is out no. Ya who on obi I won't never Bible no day. No, not artists no Bible. And now Bible do baby now so wafa. So go find college you. So go find no mo. So go find if you be mo. I don't know. And now go over be na de oduma. Now wo do me ni pen. Now wo Nyankopon to wo nya lebone da. Ni Nyankopon adome. Christ wa adome. I didn't know esa. Bible say ma woni me ntia se o so ma woni nye na enfa me na we towo me. Enti jama Nyankopon. Wo say Nyankopon si jama no. Obi yo boni sade ani a wo se jama no fa no boni che no. Na wurade wonu boni odi a che ebi ni. Omu se nipa ni so mu ya asofo so mu ya die obi okra wo su bempa obi okra na ni brew wo di ase obi o hunye na hi e wo Ghana I'm telling you no correct every say oni pa mama bia ni hu ahi so eti obi betuma kikan sam sa edi egusu di ahye obufuo ama abufuo no ba na fa wakọ bia anu kikan sam an sesa ya dey wo kan ni nya ho asema ka ni nipa nya ho asema nipa so ti Ghana he ye pensama ka o media ho mo pensam ba esantrebo beje munya sam bi ni mo nya dia bra mi no ti hu esi hu nkonya wo mo fidie ka se esu o so hu enti no o se o ye careful mo nya botre na so budie odifo ene hwan nyame adwuma na wo ye no wo nya ba nipa wo ye ma Onyankopon enti tembiara odifo no ni o su bempa obi entie the Bible no say we go the Bible way nyame asam na ye no kore. Okay, Apostle, ye dey ansem no nkomo twetwe no eba na we ye no we ye last but one question. Me pese me hu say nyame honhom wo so nyame tumi wo so does it mean say you should take your platform say wo betimi dey aye dey wo pe bia because of say nyame honhom wo so na wo platform and say wo ugina wo altar so nti wo betimi aka dey wo pe bia is like ade a wo say asofo no moye say when your platform no nyame honhom wo so ene say eduabo na ababuru nipa na ababuru no say wo betwi nipa na nim abetwi nanim so ene say obo no kra na person obo no kra mpo na abetimi abo does it mean like right to say sofo o that privilege o that akwanya no o that the Holy Spirit na another platform na must you use it anyhow? We am person so that was who say so be your sofo o represent Nyankopon wasase so. 2 Corinthians 5 verse 20 or say ye ya abofo ama Kristo eni say Onyankopon nam ye nso etu nipa fo ye say asofo ye tie Onyankopon asem Onyankopon kwa nkyere o Bible mu kwa ye mfa so eni ye di adwuma enye say odifo eni osofo bia eye de ope no it's not written in anywhere in the Bible. So we are sovereignty, we are divinity, we are bishop. You can do whatever you like. No, it's against the law of God. I say Christ instructions. And I would do okay. And say who are both now you can say my open. Oh, and then also be first place of Juma or pay Juma Papa. Oh. That your source of one say when you want some kind of or you know who we say why you ba kukunu or nyansa dwiam or nyapupo there's on pen to kwa and money ade so and the Arabia can also follow no found nothing and go poko and so say why we different things be ya now you are doing your own work your own business now you go business now we so as here the Bible not share ya so for no the yenye mimi ya so for minim oh. But I say you're careful because when someone is smart, when someone is fast, when you be real, a brow in now, so one minute, oh, we also are, or Monia, who are the English card bebria, and what to me we are on them. So, and Unya, who are the English card, and say also for Unya be a yabonnet, a yapa, but I say you're careful because
Satan we clever. Apostle, yeah, the uncommodity DNA AC for final words at the foot of person de Emma Reverend Usubempan sorry, I so far one more abba. Ya can your matter almost so who say yes of a penny be it me, you say, Diana, yes, you bit me taking a platform, the IBN. Pa a foot to a jar Emma woman. Now we are with the telephone number, so a chat. A chat. Me that say. I mean, sharp. I say, one more conya. Na mo afidie kese so amanfo tie na mo hwe so eye pa boa na me inhira mo adwumayefo ni na me de me asema me kan se ye ya asofo a mo me hu se ye asofo okay hwe ena me kan se kane no me ma me ne papa no time o kosofo fia na o kosofo ni mu a ye nko no kwa na sofu bi ani mu du se Yankopon sofo opa hohoye wo pe enima bebre se ayi ye no se ne be ya Yankopon adwuma betuma koso so hu na sofo no adwuma no na nya adwuma keto aka na titititi ni nyina ena o ma se asofo adwuma no one osofo so ware ba ko wo mfiri wo yire kin ntwempeno okay wo yire wine half nka ho quarter nka ho ba ko pe enso ene edimfo no asofo no ya se baka bo na ya ba ye wo yire wo mpana no nya mpana no osu bi odimfo wo hye nkom osofo bi nso a wo ware ya no oja na yire oja no aware foforo no se ja se kan wa no sa aware bia aware to aso be se 9 ba oba no ye wodan o ye wodan obi ntimi nkana sam because we are prophet, because we are bishop, because we are evangelist. Wakoye onya fame awo omanum ama nipa nyina ehwe tambia ejinidi ejinitum eto obi ntimi nkana sam oja ne yira no so oja no because of bi am say be 10 years ago ana bibisa me kai oja ne yiri ya reason bia ni wa omaye ni ana sori mpenifo no na sori mpenifo no obi antimi anka because one when you suffer what na asori two o sika wa hunyade ni ba we kan ansem yan kan ansem etimi sramo mumie ni ohia sika chi ahunyade chi enya niema emfata na ye ni seri nyina no sofo odifo osempakani hwan obi abekọ akobu akunta kire urade ye wakuntabuo da ho twen dendenden enti obi ala nsakra na dwen asofo de mo ye no obi no ye no de anya no momode na eden ne jai na ye mfa urade asem enokre enya dwuma ye nhwe nipa dodo a ye omutie ye yo muhwe ye nya no ne hia nipa no ntimi ma ye nkwa onyankopon ne nkwa de ye no e Yesu Kristo di mu me de me no ma tuja enie 0544 262614 0544 262614 Anna 020 7020011 020 7020011 Atiefo ne ahefo bedamu nyina sinyame hyirehira mo awo Yesu Kristo di mu amen amen nyame onshawo enso abusiafo aha ene edi edwumadie no esie wo agyenche bi fa ensem yi hu bibi na wonso pesa wode eka eye de apostle di tu dwa no ho awonso betimi de aba e wo tuma gin comment section e bi mo nso like a video share for abusiafo ne adofo no all the social media platform won subscribe nso so ene ka ho ye intention tutumi kapa ene ekona kwa subscribe se de be nya upload video bia no wetimi enya notification wo phone or laptop and asa wo tablet so ebiemo enso betimi follow yen e wo ye IG page @tomagh_ midin ene ekia sikapa dasene ebesane hia makram chacha on se me catch wo say bomoden na hwe too much gh on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much gh
behwe ne subscribe bomoden o behwe pe na waye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na ubenya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe